Baba Witness Dube, wena uyahlaziya kulezo mbusazwe njengomuntu okwaphila kuzo isikhathi eside umhlalo walapha ke eQuadri Park ukhanya ubaba umthuli sedliwe la dawo mhlawumbe singakubeki njalo ngoba akakukaphumi ngokomthetho kodwa ama results siwakhangele wonke. Mina njengesakhamuzi salapha eCowdray Park lokho kuzindaba ezidanisayo kakhulu. Sikhangela ukuthi ubaba umthuli Ncube uprofessor nxa sikhangela nje abakhokheli esibelabo kweleMandebeleni kusukela ku-independence siyakhipha nje ubaba umqabuko Nkomo ungomunye wabantu abalobukhokheli obulohlonzi obatshengiswa ukuthi even ama-international organizations akunanzelela lokho amletha njalo ubaba upresident uMnangagwa wamletha kuhulumende weZimbabwe ukuthi azame ukuncedisa kwezomkhonomi. Yebo isimo kasimanga kuhle emuntwini wonke kodwa kuzamekile kakhulu ukuthi kuze kufike ekutheni i-economy yethu ibe imile ingasiyo njengengabo 2008 njalo kulokhu kuzanywa kuyiwa phambili. So kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu bakithi abeMandebeleni nxa sokufika esikhathini sokuthi bakhethe ubukhokheli abakhangeli abantu abakhangeli umbono womuntu. Ubaba umthuli ule umbono ukuthi iCowdray Park ibe yi-smart city ekhangela ukuthi indawo lapho ekhona isekucineni kwedolobho ibe ngakhula iCowdray Park ibe ngokunye okumangalisayo singazake sikubone modern city. Asikhulumi nje ngento kade ikhuluma obeseqalisile imigwaqo wonke umuntu uyibonile. Ngihlezi nje khonapha kokuyi ultra park lokhu okulapha eCowdray Park nguye ubaba umthuli yabo clinic ngezenzo zabo bebiza amanye ama-international organizations ukuthi asincede. So ubusubuyela ke emazwini esake sawazi eminyakeni eyadlulayo mhlawumbe ubusubonke ayikho ukukhona lapha ukuthi abantu bakoBulawayo ungaze uthathe idonke efileyo kwaye kwachiwo ngubaba uDabengwa uthi kayime laphana koBulawayo nje idonki iyazinqobela kulomuntu osebenza nzima. So engizama ukukutsho ukuthi khonokho kutshona kuchiyo ngesilungu ukuthi people get the leadership that they deserve. Abantu bathola ubukhokheli bona abayibo obafaneleyo. Ingqondo zabantu bakoBulawayo mhlawumbe ungathi zisebenza ngenzondo zisebenza ngolaka awusoze uzwisise kodwa ubukhokheli obukhona ibona lobo obuyabakhona. Abantu nje abangasebenzeli idolobho bazabuya basihlalele 5 years baqede lapho bazidlele okutholakala ngalapho abakhona impilo iqhubekele phambili. Abantu bakithi babe belokhu nje bekhala kodwa belahla labo kade beba ngabakhokhela. Iziphofu ziyaqhubeka mdawini zidonselana egodini impilo iqhubeka injalo kodwa sizabona ukuthi abanye kwezinye indawo zelizwe bazabe bephumelela. Mina ngibe le nhlanhla kakhulu ngibhodile kakhulu iZimbabwe le kade singesikhathi secampaign. Hayi uhulumende okhona upopular engikwazi ukuthi ukhetho luseyaphela ama results onke buya upresident okhona uzabe khona uhulumende okhona uzabe khona njalo i-development iza kuya kulabo abafake labo akade abazabagwegwela i-development okade kungabe kusenzakile nje ngabe besifake abantu abanjengabo umthuli Ncube akade bezasidonsela le development.